Fáiltearóid go dtí Let's Learn Irish. Is mise ard agus topic na seachtain inniu Finscéalta, legends. Agus seo iad na Focail agus na Frásaí. Adventure, Eachtra, analogy, Analach, author, Údar, chapter, Caibidil, Goblin, Gruagach, hero, Laoch, Heroine, Banlaoch, historical fiction, fiction stairiúil, irony, Íoróin, legend, Seanscéal, main character, Príomhcharachtár, metaphor, Meafar, novel, Úrscéal, quest, Tóraíocht, romance, Scéal, science fiction, ficseolaíochta, shield, Sciath, short story, Gearrscéal. According to myth, the réir na miotaseolaíochta, fantasy is preferable to the starkness of life. Is fearr an fhantaisíocht na déine an tsaoil. He's a folk hero. The ardmheas ag na Héroine to be away with the fairies. Fearr leis na seoga. The heroes of old. Na líochra fadó. The story is somewhere in the borderland between history and myth. Tá Scéal áit éigean idir stair agus mitas. The villain is only seen in silhouette. Ní éachtar an bícheannach ach mar scathrú. There are two legends surrounding this well. Tá raibh Scéal ag baint leis an tobair seo. Bígí páirte a tharde. Join the online Irish community at letslearnirish.com.